na janshendekerizeho na lebo w'umwanya ogu. Abeebembezi ba district ya Bushenyi bebembirwe MP wa Bushenyi shaka municipality Derek Kabura bashabira abazaire okureba ngo bataho buryo bakarinda kurunja abana omu kihuumuro ekiriyo nikija kutandika. Buri muntu wena ayino mugasho muhanga ogwakwasa kukora kurebwa ngo twakuza abana bitu. Urashanga umwana ari nakora inshobe niyo bo muzire ntuzara abana bona tukugira ati ninja kwata hawanje wenka urashanga umwana wondijo na wari nakora inshobe muhabure. Abazaire nk'abashomesa ba kabiri mube mwegese abana okucira munonga umurye byo biro turumuntu ukuza mu byo kuhumura mubegese mubegese mirimo y'umukono ngo karicira mwize y'urucire yakurica mubegese okuhinga mubegese kwatitaka mutabereka kwitaka n'ibi kurekana ruja ahubwo nore bakaricira mu ya ihanga iyo byogese y'urucire erwenda mu eretire agriculture ya Uganda n'ihanga yatunguka. MP Derek Kabura adzire ngo kwisiyo wegese ahabura umunyeto ni kimwe ahameriyungo yo kuranisa ibokorura bibi. Tubasa kubinge mizende ijo yakuza mu kuzana amatatu yakuza mu kusuma n'imico mibende ijo abana bitu babeje. Meya wa Bushenyi shaka municipality Richard Byaruhanga asimera abazaire ahabwo umurimo murungi ogubariyo no bakora okukwataraho amashomero ga government. Ahabwo kuba ehi government rukora abazaire nabo batamu umuzogo wabo government yakora rero basa imwe byo kureba hano abazaire nabo babitireho na miliyoni imwe nayongeraho 50. Headmaster w'ishomero rya Rwakitwire Primary School John Bakamwehanga agizere ngo bakozere fundraising kuronda sente zo kunduza ishomero hamwe no kombeka inji ya headmaster. Koko kureba no rezimbe gumwe akabyombeka yesi konkati bihwire so nibyetago plastaringa kabitereranje nabwo eco tukashitama twatebekansa twagira ngo turundane bintu abantu bayihayo ntsima abo buciko abazaire na nawera wishazi batwerezente batwembuzi batwentama batwempunu yaba miliyoni mwe mtwara na kumwe sente ezurjoremu ni miliyoni 3 ntwenda kubahiga bakaciko esente twabahereza aha muzikoze seje tujya kubantu yetenga accountability